Ikut Yesus dulu aku sahalatku lidu. Ikut Yesus dulu aku sahalatku lidu. Rakun Yesus boya monang talu muslina ro. Rakun Yesus boya monang talu muslina ro. Dan Maria rawisi Tuhan Yesus doaki. Dan Maria rawisi Tuhan Yesus doaki. Saya roku Yesus ulu aku namai. Saya nutonoku Yesus ulu aku namai. Ikut Yesus dulu aku molo marsi tahun nau. Ikut Yesus dodong aku molo masih tabrona. Tuibana hutinggakon nasana pasoratau. Tuibana hutinggakon nasana pasorata. Dan Maria rawisi Tuhan Yesus doaki. Dan Maria rawisi Tuhan Yesus doaki. Saya roku Yesus ulu aku namai. Amin. Saya nutonoku Yesus ulu aku namai. Astro diberi koparat bungan nami di bagasan manubutong. Ima dinang jumulu sarima tua sada ama na horongi hami siat pengapongangi keluarga besar si Hoping. Ima amanami kopuan radudi. Tuhan tuhoro pasahapon nami ulaun nami asahona jongdong di tongapon nami asadami lohot horong sakui Tuhan maringana di tongapon nami tarlumuwi di ulaun parmopo. Ima ali Tuhan na umopo na tutuan namyon tuinganan na sobin kanilang asima rohang Tuhan di pinoparna kuak kari namangi asa mopo manauli mopo manalinggan pasatomu di pinoparni damang songonima Tuhan nanaing patupon nami acara parmopo ina pasatu paradaton tulang manalu dohot ula-ula utara tong do tuho pasapon nami Tuhan asa tordimi na madongani sa luhub na ulon nami asa boy di mardada dohot tinggal songonima Tuhan nang dibagasa sa dariong acara sari madua pertanyaan ni datu Tuhan namion tuhoro pasapon nami asa lehonomu Tuhan tiurniari asa padomu nasa akta batabat asa boy Tuhan acara di acara mardada dohot tinggal sahat tu nahu pataru amin non damangot tu beradianan parsatu kinan Ostro hanami Tuhan damangon wujud di nguduna tak terbaik sebulan akadusa pengarasyon sesame Tuhan serpuku pustahami asa gabi lohot ibana parsi lohot inganan no pinaralim dia kana posya soni mali Tuhan nampar pungan nanyo tak terbaik sumarlap dosa hami Tuhan sesa dosa nami nagula asa talup hami Tuhan kasahatan lohot habauran di pasu-pasu marniatmu Yesus Kristus Tuhan nami martaniak kami Tuhan asli rohani Tuhan tadi Yesus Kristus orang rohani di bata ama lohot persauran di torki berbadia ma nama dongani hita sertikyon marsubut sahar rodi saliling-lilingna
Amin. Lima sisi doho konsen atau lain binasa mapertikeno tuhamu dodonya suton lau madokata bupasi tariok di Pulau Parmopon. Bima jamur raja di hula-hula nami manalu, ulang nami manalu, song-song hula-hula nami parputa. Karena song-song ini parhalalu huria nami, song-song ini raja nusota nami. Raja nami ditikion, rumah saya si kudu roha nami, ima nalau mopo na dua-duaon di sian ima pampenan di pasaton ada tulang nami manalu tuberena. Siaran isa luhur na raja nami watal totong ramoti dan kenubah terbiota dilion masyarakat roha dihidapkan nama dong sahuta karena muli mar gula-gula boru. Siaran isian hai berdua di suhuton pasahaton saya mau pematuan nongan pindah-pindah raja tulang nami ulau manalu babang nami on saya saat memopom apa gabian mopom rasa so ini mah ada wasi siang kami nama dongan tubuh moliate mah marga si opi adorat so masata mi lupe ulus saur maduani laikon perjuru kata ngomong son gatinya nami dihamu yang nak penari seru na, kami be bulan-bulan ni manang tulang nilai kon, doh kami marhabu miro, anggiak ma tuzuluanom, tidak tua tari hamu, akabisu, kabsaran, na kasih zaman di tangan. Na tamni pasu paro lekong dikki na mate na morting anggiku diuta obar barok muna hatok boy ba na mulak alaya hawro pastor mulak ko sosal gudaw lae takta habyaw ninna lekong alai kurok koma river ana marsa itu lai ido siro kono mutu dan rombe tulangmu nama gatini tulang nik kutiban ala na pesoni laung pana berdal mulai nik kutiban ditiki duli on tulu hala hobba wana martinuruhun pola nodo na siring majumpayao ditebingau di beraddanau di Supayotto cuman naukikir di lekong sebetulnya berada dong alai berhambat uruk to lekong ulang mabir rolai madoko sirokono muduau daulai along godikini ni didiki pertemuan nilai kon tubuh lekon tua sianganon marumur masuk 2 tahun di buah bapak kurau do tinoku manaruho parupanion dohot manaruhon aki bang tapi saat dikion di konawa HP menguzumi pasahat ton ulus na sa rumah tua
termasuk doa semulana di pertubuh nileko. Belum pikir itu sih, abu dia dorong oroha. Alai nak pesoni aka bere belajar kamu marsiazar kamu tuh ruh niaka tabatako tuh pesorong si zaman isang anak kabere supaya nina marula elek marbo dak kolalan si benun asa bui marade belajar mulai marungolu akan ngilekon sekan darong ipabotoh kami marungolu sepedua ipabotoh dunia tuhami alai alani masa ni gawat ni kopi tiki dan buah kami keluar masuk seputar nami kudokun tu lekon anggiku siap cek ma tugi pun esa huta amuniku HP saat maka bertua telepon di telepon sianon nang maruzung ngulu lekon marsak jalan rehi udah mata uruk mahataki ulaki di narwaku ala nak pesongnya ka bere martangiang mau tutu apa anggiat tujulonon di berbisik tamu dilihat dihamu akan ngulu anggo lekon masaibe ditiki moding nabaron naborku dakku tadar beham salsal HP nunga tulu hala ko manguli isororo ami ulam makin mau ceritaon kepinang permon naudo perzolo mabenulus ho tiki sora kotu pertibion alai kona ma pelutu ai hulana no ma nama dua di hula adong ko penian tulang musalak nai alai dang bui ve rosong melusuk pe holanau siap paparan tulangmu doh takang di borokon doh takarokon akamanamion narosong las marwan tudu bedam murolai nama apa anggoto dim mengulu do asal mas matodim tua kapinok permon jadi pasado kuma ulus parpudi tuh glai dia mu permusuk nami sama jauh ede lapasat ulus satu
Sonima dikoleh. Tidak pasal kami belum sabukmu. Asama korasi mal kondim begino parmon. Ulos parpuli merdio. Horas maho, sonang maho, di nama dapat tuamu. Horas mana akabino parmon seru na budina. Wima di patikianon. Budina. Ito yang golayon wujud nguluna na burjudo. Alay nga sonang biyon nga bongot biyon turuma-rumana naso boy pa isolatani naso pinauli di tangan na. Sonari nabeti ponama ito. Niyan wajar doi secara manusiawi belum merasa kehilangan, wajar doi. Alay ya kami udah naman dok. Una pasuk kiube. Pikiran mo ito, yang mulai yung ngasonang biyon. Si pikiran mo nyo debek kaberekon. Abi ang bisa ranay. Tulunay. Tulunay. Dua bawa sa laburo. Jadi ibadah ito dah. Asong dia mau kaberekon. Apalagi sonon tulunay aka naso marsasotan. Lumobi syakangan, nadido syakangan nung nakatingkat-tingon. Oro amang, aima, kosro hakku. Arong do, poda ni natutu na madokokan. Meti na bulong ni Zior, metado bulong ni Bane-Bane. Dinggan do hamu saluk na no makata tigor di pasari matuan ni natuatuan. Alay kono dike do marata dame. Bolo dame na siya tuata duwa nung lao pabor katon. Ima bapak tahun lain namyon. Tuingan persatukinan puji Tuhan pasti dapotan pasu-pasu ita saluna. Ido. Alai bolo masirorigan do ham lumo biak kaburkum. Ayodo yang gua kang berek ko bawon warohana. Alai do surat tuamu akaburu nami kapaniara dah iko sada kamu. Yakin puji Tuhan dangarung na sotar patupani de bata dia siang ano. Jadi songoni ma ito. Ison rodo kami ulah-ulam. Ima pasahaton ulus sampai 2 mon ang giya ma ito ditangyang nami lampagugon nami mangido tu debata asa sape matuho ito tua sape ng hagabeon sape ng hangurason lau payutiut mo para mo nagtujulon nyarion. Jadi imare ito da ingok masoner ni amin nakpinani unang patukiw pikiri ma yang golay konda burjon nung asonang biyon. Borrak na mau lamanopo Tuhan na ima di surga hasonangani nunga di parade di bata imana inganan. Jadi ima songoni ma saluhna pasahaton ulos sampai tua anggiak ma mamasuk-masuk amat tadi bata sampai matutu nak kanauli sampai matua tui botokku bayi tiut paparomo nak tujolon nyarion ido. Ilo, una palatang so ito. Ya, doon kamu may nang. Na ahamu magsusar. Kembali baru di tempat. Ah, olo. Dapat ketika. Ayo ngabenang anong gamit tadi wiru saluk nei tanon yang tas dor wasoni Tulunay ka? Iya. Tulunay. Iyo, ngabeyo. Ngabeyo tanen non rumah tua mau kaberekku. Idok na dua-dua rumah masih lujuang rumah sobola binabuan. Mana na tu diamu berekku.
Selalu nama laka saya tu si madapotan dia kabar saulian. So dia mau memburu nami nama rangi. Asa balita pagabi itu modal si daluan. Hari ini hamudu gabi na berulah-ulah boru. Ala dinggat di kami dia kana masih bau luluan. Asa asol tidak tu batean. Nungga robe hami to. Iba pasaton ulo sampai tua tuho. Sama tu panggabian, saut matu parhurasan. Songoni mai di pasu-pasu Tuhan. Jadi songoni maha tasyakani boy menurut bayani jalan. Benuta tu masalah seluruh nami di Sulina aka perbainamu tadi di pasar Imatul di Natutul virus kita yang muna kamu berdulu berkami sakura akan marang-marangi di Jurhamuru belum di pasar Imatul di Damango. Jadi hanu tidak kami di Syargong Sahuta alani ya sadaku majalmokan marang-marangi sudah dua balita mabagawi nanti nabuda buat hari mu akan marah-marah dari alat kas dober kami sesak bahasa huda digal kamu masih baru dua. Somni mah terlungobi di hoina, opuan terburu. Ido somni itu ngakau hulu kian ido aku kamatianon sulido kita nonton jabar honi. Alai konon masih dulu masih budi. Aku rencana ta, rencanamu yang ikonek sahur betul kamu amat tahu. Alai mah masuk di Tuhan. Alani sekami doma sahura mangna dudun huda mengido gomos kuina asa somero udah kenu no patu kuihamu dina masa naro di tongtongan di keluarga. Alani aku madina son da dua adona lupa patu lupu adona di patu horpo dina usah batu dun no sari batu ina pai pahoku mar pagyo kami tuhan sen da dudun huda saat mana tokan nero merdiri saat mana tunang marno. Solima nami binang upu cakra guru. Solima secara khusus tu hamuna opara dina tutur. Nakingan opa anak dua guru. Dua nomor hasoran anak, sada guru nomor hasoran. Dua lain nomor hasoran anak, sada lain guru nomor hasoran. Alani bisa sekali natutur muda. Di natutur guru lau terus nero harus dengan sawa. Terus tahimu pinopan dia tutur lau mabur hatun na tutur iyo akadongan na tutur kuli mulu-muli ina sejulu biar kinawina alai mulu mabur hatun na tutur ibuyan na lau biar kinawina alani siya kami na tutur muda marpagyo kumasko hamu pinopan na tutur tanungo bitulan na namanya ona malay ama tutataruh na no papaon dangarong biar mabia kulalay na bijago di upara no kumisantra. Alani kolai yang bertanggung jawab tuli dulu munago do kiborong na sadanay dongan nyoma sonay dunia kagulo bulan akiannya alai poso hanami siap kami na dudun hula moro sonay dunia bulan akiannya dulu sahimu dan ada masuk pertumpah ibata jalan masukui pikulo yang kanau si pikulo mau lebih tahi alai poso hanami yang musaluna pinopar na tutor pinopsari matu na tutor biasa sedayo biarkan naso dapat rokap menjuma senagono makilap senadau akar rokap itu dipilitan dulu tadi parmokon di natutur asamokon di nadikan di hamuna pinopar nato keadaan roh jala soni manang roh di hamuna saluna pinopar di natutur berkamu harus di hamuna songro karena kali asaboi ulota sian nama muka sedarion saat tuan nota tahun natutur di bahasa damai rokas roh Tuhani, kami keluarga muna, sia tidak pun nami, jatuh sahura. Alani mati ditamiang, nabi luluan yang kuputa si dulu sekarang dan turun muda, nabi dulu hatta, asal dulu dulu bagai nanti di rumah, ubagai yang soko, nunggagami dulu sari matua, alai marbangilu kami sedang dulu muda tuh hatta, ugagia mamu sadupna kaya nakona kana poso. Saat sulu saat tu botiat, nunga saat sor maupun itu tuh asimar kata sampai tersaduna nomor masalah bud gabilan jalan orang soras yang anggo atau pas-pas marna bromai itu alai mulut soni be apa nauli apa naringgan atau pas-pasu nau pasat kami itu amu pas marwani bedamu ulang sama marwani itu cuma macam ya deh saat penonami mah sona le ina dua tutuni na dua
kiunin na robe. Hata na uli hata na lengan na upasatami to amu. Se unang mabuba, unang mamase. Asa di pumay na lurin, turunay mulper. Hata na uli hata na lengan na upasatami to amu. Aku muna na yung martualizero. Asa saak masulu, saak magulter. Lelik na hita mangulu, saak mahoras, saak magkabiyag. Kudima. Muna, ama namin, lupa namin. Taklumuni, yamu, pangulang lupa namin. Lo, nagtutuan yung namin. Lo, sawa sa amin, magdong. At ang murari tula-ula namin, marga manalu do, utang-utang. Jadi dia muna, tulang, manalu. Najului sinung turu dakon. Raulam buan ulas parokpa jala mekkel matataru ida sinung turu ngola mangdakon. Jadi nglain nung dia tuakta ibana siang tunga-tungakta. Marhabut ni roan ida tumatangis. Siala parsirangan ni daging siak kita sanibana. Jadi tulang dihamu bulan nami bergamala elu. Nunga efek popo kamuna bapak kotu rumah-rumah na sebelum kanai do di pasar tamu ulos perpudi tu ibana sanggia matulang apu mei di tonga-tonga nami dalam pemei di bagasaro rami di pudian ni menggunakan namion di si agabio do di si zaman di tangan tujulan ni ariol imasol sinora kutuamu gula-gula nabi marga menalu song-songi dihamu gula-gula nabi marga putar-putar nung pasar tamu ulos tujung ni inang udah namion sapi tua canggih amat itu marhite ulos sapi tua na pinasa muna inang udah namion asal sampai mesudah pasu-pasu mulai itu kami akan pemurung muna asal dapat akan gabi na hula kami do sino na pinak kami asal paru nami marut kamu ke hula nami putar-putar do sudia mu ke hula nami do marga manalu latung sonipe hata modali tuhuna kamu bulan nai modal putar-putar mengolati mali tuata asa sokna hatani pamarku tentu dan dulu tu narote ata kapasu-pasu na pinasamu nanti ke bulan nami saya ulang memang saya ulang mengamu saya Tutu. orang teman kalian itu teman pasal puji-puji yang meromo oleh ate Tuhan seborong nami Tuhan siala besan do holomul Tuhan toktong mengir-ngir kami sahabat ikut takas wali Tuhan di boto dinamok polai namion tu rumah-rumahna seluhna ni Tuhan bersandi dan alami ruhuna alami Tuhan toto kami maksud berdoa dina berlanjut do peulon nami dikon pasai hona are-are ni lekon tungani kami, aja termui beli Tuhan nak pilopang, lihat dari Tuhan orang pikiran, lihat gugu, langsung ni beli Tuhan dia kami nahor, naromar korong iroha, mata potong, lain amion, potong ma, tungani. Daftar kabel itu somarlap dulu sebelum nami ditikyon alani Tuhan napos dorong nami pala bokom wale Tuhan roam manesa haguson nami aso naktarabbatan Tuhan pas-paso na ispaka kamu terunggu imatu yang pernami iso Tuhan sabokin naik gunung nami ma lain nami maralang. Homa le Tuhan mengerjai pikiran, mengerjai kodi. Lapsulia kaulun nami le Tuhan, totong ma satu pemikiran. Mapain turai ulun nami. Tos orang nami le Tuhan na zalomu pangilon nami marhiti asini ram. Pinuji pinasangmu Tuhan. Itikyo sa merodi sedering. Amin. Raja Noah Sauda, Lungsi Lungokko. Ula-ula namin putar-putar. Doa tubuh nabi.
nasonira ni Haranami na Rosia Tanah Jawa. Golkan di sononggo kapan dulu. Oh. Oke. Hormati kami, nanti itu di dalam sahuta, suang songoni, nata soripera do amata, nahu kaulong yami, terlumui ma di gula-gula nami, mulai satu hijab. Dihamu amang do di amanami do inata soripera, pangilon nami dihamu na asa bokamu ditangyang muna ala dinopar ni pujamian ala arong rupe amang duta makainang na sutubanan sutuba buru asa bokamu ditanyang na asa boy sikop sudah tubanan do tuba buru tarlumu lima di yanak konida tu tanamion ala arong rupe na sumarasohotan dua bawa sana ibu jadi utong ma mangido kami tuamu amanami do di sudah kita melihat narolo asa bokam ditanyang muna satu minggu dapat sirokka mito dini yang ginamion do sirokka to dini bunu namion ba soni ma pagiron nami to mata soripara do inata soripara sudah kita nau do kami na lihat narolo sang soni dihamuna gula-gula nami satoro sa prodi gijang melihat mah dari pasah ma tu bangitku asa jauh langitku ma riwayat woni nyon amang udon jala sinonok kita sudah bilang habisian non mencari rema hidup alam membuka tuan di godang nama kita jujur ning ngulu imam pinopar ni hami upung jamian amang inang dang namangoroy sangap muna dang sebenarnya waktu dohono tuh mulai segitu sampai tutoro ale mempersingkat waktu mulai siapa nopar ni opung jamian mah naboy udah kami ima pinopar ni opung andra nagitikyon na hita ado-adopi ulok kong emang pinopar ni opung andron ima atau ngonong opung damian ima anak 5 dulu bawah 2 guru si Baisara opung Joshua
ima nama ngalap buru dirajai buru raja guguk di hamu amang inang opung Joshua dangadong bi amang ngadialap tuat tadi batabe sedi jalo tuat tama di juluna sipai dua opung Abigail ima mangalap buru rajai buru tohang tangsa rasa satu lebih topi amang di alap atau tadi bata ima opung Abigail manang bapak tuaku petuluhon ima nahita adopi sanuari ima opung Andra nama ngalak buru ni rajai buru putar-putar Paupaton ima opung David buru nami nama Rahamulia tu marga siahan palimahon Nenggulan ima naburu nami nama Ramulia tu marga Nenggulan ya iya pinopar ni opungan raon ima bapakku maranokomon onom opak bawah dua boru ima si paisada au masat diri na marpanggawaran bapak ni si Andra na mangalap boru dirajai boru si tepu nasihat si biru-biru paduahon bapak ni si Wilson ima na mangalap boru dirajai boru tabba nasihan balata tolu patuluhon ima anggikku si Darlin dohot papato si Frankie ima dang marahasohotat dope saya marpangido do kami amang asa mangido tangyak kami tuhamu amang raja nami do kinanami sorry pada asa torhato dapat rokap do tila dibata kajang umur ya iya mah baru disekangan nama Ramulian matu anak ni amang guru nami ima marga sihidi sian sidik kalang paduahon ima sepudan nami si dua boru dang marahasotat dope amang ima si Tiara tongdo saya manggido tangyak kami amang tuhamu asa dileyan kajeng ni umur tu itopkon jala torhato dapotan rokap so namang hudok kami mah bungu masa sudi pinopar ni opung Andraon ima anak boru parumen hela dohot pahupu ima bungu masude 10 opat asa diwibok kamu amang raja dohot inang sorry pada di akka marah asa diwibok kamu amang raja dohot inang sorry pada asa hami pinopar ni opong Andron asa dileyan kajang ni umur dileyan habis satu hami tu habisukan manang dohot naso dapat rokap dope asa toh tibu doh dapat rokap gabi dohot rokap sarma dua jadi panggilon nami tuhamu amang raja do dihamu inang sorry pada molo anong singer ni natutua namion
di ujung Ningolu na asa di pabuah hamu amang tuhami rade do hami amang madaloi nalo magarar utang ni natua to namion aso nanggabi mangapat pasu-pasu nananggile tuat tadi wata tuhami amang ema pinopar ni natua namion ema pinopar ni opung anggra ema nahita ado-adopi saunari manang di ulaun sadarion sesungguhnya mah amang raja inang sori pada jujur Ningolu Tubuh tanggal 3 Jangan jole Tubuh tanggal 3 kalau ada lebih tahu tamang tanggal 22 tanggal 22 bapak kon emak nahita ado-adopi saunari tubuh mon tanggal 22 bulan 10 tahun 1954 moting mah oh marhasotan mah tua makku ima nadialat oh inang namion mau umur yang mana namion ya Pak? Mau umur yang mana namion sekian tahun? Gonak mau umur ni amang namion ono 22 tahun mak si songoni mah jujur Ningolu pinopar ni amangon buti mak Dina mengalak godak kami sedron adu dama do tua matan mertua de bata tua matan raja do hudak kasih gompol bagi sina oleh tema dia awang permusik nami no melokot tua de bata adu mas tua matan raja song soni do tenar raja song soni ak kapanggomi ne pangrong du tahu tema dia mu asal lihat panggabian lihat parorasan lihat saluhud akas las nura de popter muy popar ni nama sama tuan ba magodang liati tema dia untuk dengan muambar mula majal merdeka naik mga dia mahamin di son asal lihat panggabian lihat parorasan ba nama magodang
du song-song kaburu nami. Binaya tanaw tuwe panuhatan. Bay mesti tiwer mang paduma tu hasatan. Iya. Akang opungan ra rohami kadongat tubum ima dinong sarma jua opungan ra doli apalagi obason woto hami dai konsoni rohami takas do woto hami ibu ko marubat ibu ko tusan ibu ko katuna malo anggo rohaminya rohatanan mangulumanan alai tuhat tado anggo namana tuhon dison rohami akan nomor dokat tubuh huwa kami dison sokon dalan nami dinalaho mangurupi diulat tahun otik sohatao non akang gudang sopusion asa dohonom masoin na tua-tua asa si titik masih opa hodong lay sa rumah otik susah dia pe naso tarpato bahami dalat tamang urupi dulot tan saya tuhat tama namang kui pag matutu parmusik nami ala neng ma notor mahami ka na marong atu marjolo ba nang ma kodang mula-mula las padumat kodang sopa tema di permusik nami itu nari memang permusik yang mengaliat mahami lihat panggabian lihat parorasan dihami akka namar dongat tubuh pada memang kodang lihat Walau tuk songon ipinabuhi terpato pa amin songon dalat nami mangurupi ulat di ulat tahun tadol nami masongon nama tua sa titik masih opa hodong les rumah otik susah dia pe akang boru nau pato pa amin saya tuhat tama namang dui pato pa
tuba surut bolon dia bertikion. Raja nami raja nungot tubuh tunggu nang melihat manfaat nami. Sialan ijhami sian hudnap mewakili sian yanakon ni hasudo bolonon. Pasal ton yurohanai matuhamuna saya di Batam atau tong nama ngurupi dalam mengaliun hai pason di desa luna. Bolon nai masona jo tua bagot nama halto maniagata di European. Hors masuk turun nama jalo ditupaki di Batam dia menongat tubuh nami nama ngalena. Musik nami. Roma amin menombak karena tubuh nami mendaur las di roha nami yang paling tikion. Bahan magodang naraja amang musik godlas di roha di dulu lukon di godukon. Ima tutur raja ni boru. Sorro do hami boru bere nangi beber narong de huton. Ima na papotohon na do hami berdok ni rohan diulat tesedero nima. Nong jumolo dia lak tuhat teseda amana taholongi. Opung Andra siobing doli. Di selani betongan namang raja nami. Di haroro nami takas abale diulat tesedero nima ulaun. Sari matua pertanyaan. Di selani dohonon nami ma. Asa di soku pasata mi arong songo silwe ni tangan nami. Boleh tuh songot dia benong di pasar tami akan tulang raja nabi dan sudah ina burun yang bersangkut jadi balia dan sudah ina uhum yang gosip benan di tangan nami dia dohoton ala nalo pasaton nama kami jumolo mata tuh ngot nangte dang be sama ngalia mah kami baru bere nang bere jalan di siman nongan upasa tami ima si bubun nami manang sakti nami asa bedang mah Harbueni golumbu terlonian sedia mang ada Tuhan kalau seni raju masuk di kebasam jalan 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 jalan
boleh tu na bersih pisang pebo itu lakna saya patang yo pede munamai boleh tu persisira bera jalami saya spasi poparnya apa munamai asa dohon masong nirok nina tetua si titi masih opa dong neles na rumah tung song ni bena boy foto pahami raja nami akatulang asi marone tu hatta se tu hatta ma namang bogi basi pinjala pamulawari percekenon dilas ni rohana be kerja hula-hula muna martangnya kami ugo tuamat martua de bata doso na tua don nami asa totok kau peng sa satu saur ma tua pagi don nang tua de bata sana ni don nai mamole ati tua muna bagot nomor halto menega ta durubian hors mara jadi hula-hula non jalo itu pakai de bata ama jamo kawang buru nami na mangalea yang beru da kana beru mapar musik nami ne pasat menebi mang buru nami ba magodang di dalan Yesus laut do taro dan Yesus tanah dohot laut tahi horong di rohana dipasang namun lalu tiba ketinai Dugi sesau dan dosa tai